Ćao svima, danas ću pokazati kako besplatno poslati nekome poruku na mobilni telefon. Prvo što vam treba da uđete na vaš internet. Ovako. I ukucate samo gore ovo. Ovako. http://www.afriesms.com. Enter. Ok. Kad vam otvori sajt, čekajte mi, malo spojlje sad. Evo ga, nisam tukne enter. Čekajte da uđe. Evo ga, polako otvara sajt. Meni je inače sporo zbog snimanja. I sad izaberete. Ako ste iz Evrope, izaberete Evropu. Evo ga. I sad ću onda vam otvoriti ovako države. Ja ću tražiti Srbija. Evo vidite, otvorili smo ovaj search. Srbija. I evo je. Uključit ćemo. Intel Serbia će pisati. Da. I ovako. Sad ovdje ukucate neki broj telefona. Samo sekund. Ja ću otkucati i pauzirat ću. Evo gore ću da ukucam za koji broj. Ok. Ovdje kucamo poruku koju ćemo. Vidite tu. Message, na primjer, ćao. Šta radiš? Ok. I ovdje vidite sender ID. Ukucamo za ko vaš broj ukucate sad. Čekajte samo sekund gdje ja otkucam. Dobro. Evo ga i ovdje ukucate ovo što mi piše gnaving i kliknete send. I ovdje piše da je poruka poslata. I to bi bilo to.